Аспыты йортото бәржігісті қолықтоғы Иван Павлов 30 сылжын сұраға соқ сүтті. Шөппіт кейіні көрдеуін ұйыстаты ұтылыннар әрі туға тақсыбата. Бүкіндерге сақасырынағы бұғыр сұлыс павадаластыр Иван 30 серен тағанағы 2 көлге түйі оңырын көрдеуін ұйттыларда бұлбатылар. Сихили кәлер сюжетке көрің. Отайын ортота 1912 сыл төріyor. Берджесте алықтауға Иван Павлов бөхөліктен 5-6 километр тейітші сен бестәрден сірге 30 сылжан бөхөлікке нада кейрен баран сұраға суық сүтті. Сүппік кейіні тұтатына бастай күндерге аймақ жона бәйлерін қиықтарынан көрден көрбіттер әрәрі туға тақсыбатақ. Онтан сығия нәхіле қолықтауқтыра волонтердар из жиала оны теңе ұмчығы сүліхеттері күн бұсаған тақсан көрдүйлер. Сүппік күн ұта аймақтар бәлерін күштерінен товарыстара болан онна бұл из дела органдарының сотрудниктары бахарына час байыстара кыттылар көддөгүннен халамыттары тон калин буны хелег жахалтата кытты хаммат манна бу билинги тургунан бүгүн метак сахырыттылар тоски iki күн анрат жолан алта кетакка жута арастарылталаттан окомуллар ол иннетте жахалта специалисттерине беремит көддөгүнлөр бар буттараттан комойог ген результат суох. Көrdürcan sasırda erdetten nehilek jahaltatın jetin indigar mustanlar, kasta bölök qaraqsallar, sen besteğ serin çugahınan, keler barar suolu tiliye qaman, dronu kıtta kötüden, kördüğün tuğta tümüge ağal batak. Süppük kihe olurar ımsuo tüelbetin elanitten, berjeste ağatın tüelbelerger uluqanlık barbat taqsıbat ebit. Onun bıha barılan sılcıbıt sidderinden, qamın söpte qaysqatnan bırağılıbı jeleri ebiyekteri keriyen kördüyler. Orubuna otuyun ortota süppüt, berjeste oluqtağın Pavlov Ivan Mikhailov'ı kördüğün bu süppüt günün 100 günütten sağlan. Iytıllar hamanna büyün günge berjeste oluqtağıqtıra teriltelerden ülehitter onunla ımçığız ülehittire berjeste tulatın ergin onu bırağılıbı tehciyeleri körüller. Bu günlerge Ivan bilgi türebitleri, kıra bıraatların kördüğün utuyar uğlara köten sılcar. Iksan körbüyöçülerden kıtarı ıytalahan körüller. Olaren ayılgalaq jon bir kihi kurduk üçügeyi erinlerin epetler. Ulus jahaltata sakasının bühür suluspatıgar uanının körörge vadalastırı kördüğün sayap kalabıtın akkastabıttar. Onun aymaktara kattan bühür suluspaga vadalastır kelelderger turorsan kördüğü suruk ıytan olurlar. Tuğ parkı menden barından kördüğü hatabıt Alkunov Alexey Grigoryeviç halayılaq доброволецтері үстігілігі тәхітті бұд. Онна доктор уголовнайдар постоянно көрдіхілер бар көстерінен, тоқ паркақтарынан. Онна кендер полициялы кинолог аландар үскіні бұға көртәппеттері. Ол көртәппеттері тоқты итоқ тақсыбата. Кендекі көртәхіметтігір итігістар Айсен инекентебис командалах он ымчыз болан бит эме көрдү хататы бит эме көстүбете ханда даганы. Антонина Михайловнан кытары кепсетол ордокпутна орубна сахасерин быхыр сулуспатыттан эриен оттурсер аттына күөлүн диреңин устатын тууратын туохулахан ыйттылар. Онон быхатчылар келектери ден сапсага элел кыйма умайда. Служба спасения начальник водолазного ПСП Юрген Юрий Андреевич. Хорошо. Так, мне пришло от вас донесение по поводу поисков Павлова Ивана Михайловича. Да. Вы запрашиваете у нас водолазов. Я бы хотел с вами обсудить детальную информацию по месту. Какой площадью он примерно? То есть длина, ширина, глубина? Ой, это я вообще не знаю, но только глубину они мне сказали 3 метра. 3 метра. А на вид большое озеро? Вы же увидели, наверное, или нет? Это нога слишком небольшой. Но средний. Ну, средний 100 на 50, где-то так, побольше. Может так, ага. Bu kurduk bütün kihi kanna kaydak bıhılaqtık süten simeli bite billibet. Mandık kihi sütüylaq 2 bıhılan berjestaqqa 2 sıllarda emeye sayın taksasılcıbıta. Ol süppüt jonlar kümbüğüne deri köstelikler. Roman Dimitriyev, Günne Alexeyeva, Gorneluha, Vesti.